Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo gagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tintay pa nang ipatangatang sa balimanan nga istorya, apakaadalan ni ti Adal, intay pa'y kumablaaw. Hello kini Aida Garcia, ni Priscilla Luzano, ni Nora Payon, Noemi Santos, Adoracion Carrion, dita Kingdom of Bahrain, kani Valenzuela Jilin, dita Pangasinan. Intay nga ro dandanggan ti episode 171, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ayan nga tanday dya, Joyce. Kuna na anak kasangputan diti pagadalan. Ngamawan mo't. Mangrugin ti exam, ngamawan pa'y laang. Nasaya at nakita ka insan. Ha? Ni, di nakman awawagan iti insan diti pagadalan. Nakababain. Ha? Ala, ibagam mo na niya ti ibagam. Tapno pumanaw kan. Kwakim, ang mga no ad extra kwartam. Umutang ako mga ore 50 pesos lang. Aramatag ko maapagpaserox. Anya? Exam? Ngamawa na pulos kwartam? Ay unay kamutan, ani? Kwa ngamin insan. Naira na ngamin nga awan kwarta ni nanang. Isong awan na itid na kanya. Awan bibiyang ko na awan aramatam. Saan man na siya ti pagutangam? Ingkagsapol iti sa bali? Kung naman lang asino matday dyan, asaan nga kasapulan, friend? Kasinsin mo pa. Ay na, nalabos mo ti panagsasauna. Wan nga rin, friend. Nabainanak itay iti kaadwan ti tao. Sapay nagpigsa ti sa una. Ay na, di kanton umut-utang kan kuana. Awan lang nga ro din ti maitid na. Pagsasawa na kapay. Unay kit din aya ti anak ti Baanang. Wan nga ron. Jakmat ngamin makontak ti cellphone mo itay. Kat iso ti naira na anak kita. Iso nga iso ti nasit ka. Ay, pasensyakan nalubat ti cellphone ko. Aguri ka. Alam daw ti 200. Isupay la ti aramatem Di mo ulitin nga umutang iti kasinsin mo nga awan asin na. Agyaman ako unay, friend. Naimbaglaang ng tada ka. Di ka madanagan. Bayadak to. Inton addan maitid ni nanang ko. Ay na, pasensya ka na nako. No inted ako majitangdan ko anak ilabada. At ako mainted ko kan ka. Saan ka kumangagot utang? Ayos lang nanang. Naimbaglaang yan tada ni Francis ang nagpautang kanya. Kasta ka de. Mala di ka madanagan anak ko. Apaman amalak jitangdan ko. Bayadam to ti utang mo. Kandi mon ulitin ti umasidag kinikim. Wano ora asino kadakwada. Nanang, Saan kumat ngay bagbaga aguraam ita? Ti kanyak lang, katapno saan da ka apagsasawan. wan nanang. Talaga saanin ang maulit. Jak kayatin ti mapabainan. Ay na, gusto lang dayjay nga inaramid mo anak ko. Utang da nga utang. Wan nga rod Pinabay na ka iti kaduan ti tao. Amin na riga ta mapaspasaran da ita. Baso lamin ti nana. Inunanan to mo ti kinagarangganjang na. Anya ita. Iyawan na talgit at trabaho na. Day tangarod ka tatang. Bareng saan mo ta maipada ni ani kan kuana. Ay, sapay la kumaah ang panagkunak. Itikas dya galad na. Imposible asal maipada iti nana. Aga na kabalasang dayjay. Ay, kasanon ti panagadal ko nanang. Awan mat aramatak akwarta. Day tangarod ti parikot ko ita anak ko. Manmanumot nga minun ti agpalaba kanyak. Saan akas idi nga inaldaw. Nanang, anya nga tanu sumardangak pay lang ang iti panagadal ko. Ha? Wan nanang, agsapulak pay lang ang iti panggadak. Narigat mo't numang namnamaklatan kada kayo. Kan may saan nga umdas ti matmat gadan nyo para itinaldaw-aldaw akasapulan ta.
Ang anak ko, sayang ti panawan. Dualaangan at awan agturpuskan. Bayam asyak trabaho para kadata. Kumaan nanang, ngam awan nga rod. Maawatak mo ti sitwasyon ta. Sana bale, ituloy kong tumatlaang ti agadal. Agurno nga klaang. Ala, at dalatakan ka, anak ko. Ay, awan at talaga ti maaramida, friend. Ay. Day talaang ti choice ko. Ti agsardang pailaang. Marigatan ak ngamin may papaniti kwarta. Una yan, Ngamin, saanin nga umdas ti matmatgadan ni nanang. kasano akon nga friend. Di awanan ti best friend ko di school. Sana bale, ituloy kong tumatlaang. Siguro, kalpasan ti do atawan. Maasyanak ngamin kininanang. Awan mati sa bali at tumulong kada kami. Oh, kita man, dua atawan. Dua matatawan asaan tanga agsarsarita. Agra dua rakton Sana bali, ado mo tagiti kaadalan taklos mo. O di isuda pa lang ti kasarsaritam. Ni, itaman pa asan mo akadwa ni Ani, si kabakla. Ha? Apay, di mo amo ang agsardengen iti panagadal na? Ha? Kasinsin mo, di mo amo ti mapaspasamak. Ano ka? Anya ko mga amin ti bibiyang kukankwa na ngay. Naging enroll pa lang amin. Isuntumot lang agsardeng. Kunamlan ka ba ilanda amin mo ti aggastos? Ha? Public school lang arudan ti pagadadalan tayo? Marigatan da pay lang. Kasano no di private school? Awana na. Ay, unay matanda ta panagsasaom. Hoy, kasinsin mo dayjay. Ngam kastakit din ti panagsasaom kan kuan na. Kasinsin mo dayjay. Unay kamatan. Di mo pa'y katyamanan, tasan mo ang mapadpadasan, tikas iti mapaspasaran na itaarigat. Apay pailangan askan nga agsaw ka iti kasta? Apay gaputa da kabailan nyo iti biyag? Ha? Yee! Anya? Nagsardeng ni Ani iti panagadal na? Kundi enroll, agsardeng matlagayam, kundi da kabailan. Wen nga rod amanong. Siguro, makiasawa mo tun. Sapay ko mga rod tabak nang tipakiasawaan na. Tapna dagunggunan na. Wen nga rod. Ay na, uray po utom ti kunak manong. Itisan ngagbayag, maipadaday jay kan ni Auntie Linda anaga nakabalasang. Ket Diyos to, tap nagpadadan nga gina. Ha? Si kamot gayam ti masabat ko, ani. Ay, uwan insan. Ay na, dandani di ka nailasi na. Kunaklakit din no asino abakit ti masabat ko. Kasla saan ka mo tin a tao? Nagapuak ngamin ije bangkag insan. Ay, isumot laan nakasusoon ka iti labba. Ala, yung kailakon day ta. Imbag lang nga day gatang nyo iti kanan nyo nga gina. Laglagi pom, anak ko. Uray anya pa'y dagiti agkakasakit nga ibagbagakan kati kasinsin mo. Agtalinaad kalata kumaana pa kumbaba. Wan nga rad nanang. Kastang unay ti panagsasauna. Uray kaadwan ti tao. Anya nga ingarod, anak ko. Sika ti addapan nakaawat na. Iso asikalatan ti agpakumbaba. Bayam, uray ibaga dati kayat da nga ibaga. Nanang. Ala, di mon panunutan dagita, anak ko. Bayam, makaamiris dan tumitlaang. Si kamat ti masabat ko, Linda. Rabin, ngam ita ka lang nga agaway. Wan manong, nag-overtime mak-ije bangkag. Apay, talaga nga awanan ti sabali a pagsapulan niya. Malakse, di ti panagmulmulay o di bangkag. Sapay nalakatin atang ita. Dahita nga men, no dimngag ka kumakadag itinaganak ta ide. Saan kumaakas ti karigat ti biyagyo ita? Manong, Bagbagam, di kakaiso ng anak mo, tapno sana maipadakan ka. Mauma kayumot ko maitirigat Alangan nakastayo latan ngagnanayon. Ay, apo.
Nayanak anak kurapay, matay mo ilan anak kurapay. Manong, Nanang, umdas mat sigurong ti urnong ko. Ituloy kong ti agadal. ay katuan anak ko. Day ti or-orayak nga ibagam. Wan nanang, umadanin ti enrollment. Ag-enrollak manan. Wan anak ko, igaud mo ti agadal. Iti kasta, saan ka ang maipada kanyak nga inam? Ano sam tayo suti kinayat mabaryaw? Kunak nagis-iskwila ka na impag sanggayam. Tatang, Tangay saan ka nakaturpos? Ay, ano sam, di mapan ang kargador itinatang. Tapno na may pakan mau itinasikugam. ha? Ha! Ano sam tirigat? Kasanuak paitan. Jakla pagarupa na maramid mo kanyak ti kastoy, Benji. Nagtalakag kan kangamlino ko naklaan. Hello? Benji? Hello? Anya ti kayat asawain, tinangig ko asaritaan niyo iti kaayan-ayat mo, ah? Tata. Agpudno ka man! Pagkawanan ko ma. Ah. Anyat kayat mo asawain. Masikugak. Ngam sana kayat ti boyfriend ko atakderan. Gaputa damat kayam sa bala na sikugan na. Salbag kay kidingag kapsat! Awan sirbeti gastos mi kada kayo! Pagkawanan ko matatang. Aklo nagtinagbintutak. Among friend, proud talaga aki sa'yo. Ha? Agasam nga eh. Dua atawan na nagsardeng ka. Ngam fresh na fresh di panunot mo. Ay na, sa bali at talaga no nasirib ka anya. Kitaan man, agraduar ka itan. Sigurado, maala ka adagos iti trabaho. Si kamot, friend. Aday taka man ako na ako. Ay, ungayam, nadamag mo tinapasama ka ni Kim akasinsin mo? Ha? Apay ni Kim, nabayag ajak na kasarsarita. Ay na, nung diyak agbidont, masikog sa. Katimat Mario akabsat na nakasikog adi? Diyak ka mo day ta Husto da dyan napasama kadakwada. Tapno maamiris dati bidot da, kaya dagiti panagsasaudakan ka nga kakasakit. Ay na, friend, saan ko mat apakaragsakan ti kasi napasama kadakwada? Maasyanak nga rod kadakwada. Ay na, day taman, ti may sa akay kayat ko nga ugalim, friend. Nakaanos ka, ken napakumbaba ka. Maragsakan ak unay, iti panagturpos mo anak ko. Agyaman ak nanang. Dayti abaligi kat para kada kayo. Kamaudyanan na. Ininutan amaragpat ko ti arapaap ko. Wan anak ko, mamati ak akabaalam dayta. Wen nanang, kalpasan ti panaggraduar ko. Sapay ko mata makapasaak iti board exam. Iti kasta, makatrabaho ak matan. Tatang, amangan nadakwar tayo. Masakit ngamin ti anak ko, kat nairan na nga awan kwartami. Anya, Pangasiyo, tatang. umutang ka kanya. Ay, awan may pautang ko kan ka, Kim. No awan kwartayaw, ibagamit ti asawa, tagtrabaho iti 24 hours, tapno maipay na amin nakasapulan nyo. No di mo kay ko maitibilin ko ide. Saan kumakastoy ti mapaspasaran nyo ita? Tatang. Gusto lang, tapno mapadasan nyo ti rigat. Mangsapul kayaw, iti trabaho yaw. Manggad kayaw, tapno adda kwartayaw.
Anya? Mapan kag sa iti panggadam ija syudad kunam? Uwan manong. Ngamin, awan mo't nasaya at apanggadan dito lugar tayo. At least iya syudad, ado ti pagtrabahuan. Anya ko mati sa pulam at trabaho ijay. Kahit awan mo't maiparang mo a diploma. Uray food server latan Anusak, tapnula ang adaramatan ti pamilyak. Ngamin, awan pa'y trabaho ti asawak. Kalaat mo't ang nagsardeng da ija construction site. Kasta ya. Kahit kasano di anak yo. Asino ti mga iwan no bilang. Nilakay ko na manong. Total, awan pa'y mo't trabaho na. Iso asyak pa'y laang tagsapol iti trabaho. Nalangaro dading ko. No da pagtrabaho ayaban nak tumat Dito'y matya imbaga ni Joyce apapanak. Ato ti tao. Sa dino nga tati pangisabmita kiti resume. Kim! Ha? Si Kamat Kayam! Wen! Kas makita tiyak nga rod. Ay! Ay! Si kaji ibagbaga ni Joyce agayem na nga umay agaplay dito kas food server. Ay, wen! Siyak! Sa dino ka diti pangisabmita kiti resume. Okay. Agtugaw ka pa'y laang, Wen. Oray nak dito eh. Ayabak ti manager me. O sige, agyaman ako unay. Ani? Diyak lang pagaro pa si kagayam ti manager iti dayto analatak apanganan. Wen insan, kaasi ti apo. Naawatak asigod kalpasan ti panag-take ko iti board exam. Naggasat kamatan insan. Agyaman insan. Gapot na awagan na kon iti insan. Ha? Saan na kon nga ibain akas idi? Ay, pakawanan na kumainsan. Gapu itin sana nasayag nga nararamid ko idikan ka. Ay na insan, awan day giant. Lipato mo day jay. Tinapalapas kat napalabasan. Agyaman, gaputaman nakaawat ka kasinsin. Gan, napakumbaba ka lata insan. Wen insan, taday tatiin sursuro ni nanang ko kanyak. Ti agpakumbabalat ka. Kinapuno na insan. Mababainakan ka. Awan rupak nga iparang ko kan ka ita. No amukla ko masi kagayam ti manager ditoy. Ang mga no, diyak nagtuloy nga imay. Ay na insan, awan ti rumbang apagpainam. Gapot na awan mo't sabsabali ka data. Agkasinsinta. O sige, mabalin mo ti mangrugi inton bigan. No napakumbaba ka, addan tulatal daw arumang ay ka. Ngem no managtagibasit kay tipada matao, awan dua-dua abo magsak ka. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.